Les amis, oh, laissez-moi d'abord mettre mon café là. Hein? Oh oh, dans fall. Voyez ça les amis, hein? Hein? Ça chauffe, hein? Voyez, hein? Mbongo passe à ma pangue, hein? Le métal, hein? Hein? Il t'a passé bédo. Ni marqué, hein? Le métal va pas s'abattre, toi. Va pas s'abattre ni aïe. Ah, batata na mama. Yake na kunyenga kawa. Ah. Voilà. Le métal, hein? Ah, batata na mama. Ah, ouais, ni façon aïe. Est-ce que mes imans qui me veulent? Le métal, hein, batata na mama. Ah, ouais, ni marqué. Mais quand tu as salu, nous avons fait une inzo, mais nous avons fait madidi, nous avons fait neige, banzil qu'on a glissé, ni facile. Ben métal bon, nous sommes comme pem. Ni facile. Ben métal, hein? Ben métal maintenant, hein? Donc awa, faut que nous ayons une neige aí, nous avons Thomas Bilo, ni marqué na bétoir. Donc, on a tamboula na moi père la fillette na kacha Thomas Bilo. N'entanga ba neige. Na rato akatula ba neige na zuli va vitre Thomas Bilo. Ben métal rato. Hein? Ben métal rato. Amu côté cette café amu. Hein? Quoi ce café amu na voya kuma faut pas y avoir trop ma didi awa. Ko sena kachi. Ben métal ba tata hein? Ngepesi mbo kumanga, ngepesi mbo memanga. Ah? Iben getalaga wa. Bole mindel ni marqué. Le métal à ma tête maman. Me démarrer tia. Le temps est là. Ma katula va neiger. Bon. Vous avez mamé salama mais ya mezengani ya mosi ya mesal muvuswa. Facebook on met ça mon fous. Oh, on va neige au côté ma couleur. On capte direct aussi. Direct aussi. Peut-être comme au Canada. Tortille qui est on m'a permis. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Le téléphone me sale mon voussou. Et il y a mes engagnements à moi aussi. Donc, la bête a ma mère hein. Donc, gros quartier. Oh non, c'est nous autres de grand quartier. Oh, pas me kang YouTube yangé. Oh, mais vraiment, c'est grave. Le temps là, mon couille est ngana, mon couille va me bouiller, va me kang mon couille. Ah, mon couille va me kang mon couille. Vous me comprendre? Baba chaba moske na kubude kuna no, ba kumemba ba chaba bi monshin sangu. Bana ba kuna yema kumtia. Oh, bah il y a un même grand quartier, le bien grand quartier, bah que contre bois là-bas, il y a un quartier même bah démocratie à Mayou il y a le vun, ben me comprendre. Moi tiens maman Dorothée, hein, moi tiens, bit que tout là, bit que la zone na mon coutu bien bête. Parce que besoin de l'omputo va me kang, bah bisis. Ben me tout à l'heure bah me ça mon vous ça non. Les maisons même bien grand quartier. Grand quartier une maison que on fout mi ba. Il y a une belle me sanctionner pour me fouiller. Elle me sanctionner. Bah me fouiller ba nyosu yinge tala mambe isha nzenza. Ambulubule ba ya kukuba. Gari manuki salma kubunga. Ambulubule ba sono. Betowa bitkina ngolo. Tout ça. Butke sakam bitke damian kuba. Te bunan ba ngutu maboto. Kubanya na ntoto. Mais non grand quartier maison que ben la socialité. Elle me ben aussi sanction. Le bas aussi va que nous calculons maman va nous chose kukang babim baba tu inge kuna bimvoa mi baba bim babom bambonga baba bim ba compagnie ba wa ba nyo se ka tukuna grand quartier me ba kiao et me tu yemo comme boile le comprendre donc et gros avec tout père avec tout kudu me tu ba me ben ku ba ben ko ba grand quartier parce que ben ku za ba muna na ba bizonga ben le comprendre donc na ba o yemo kum non ti même bi me kota bitkina tala non
mukuyu mekum kimpene mukuyu mekum kimpene mukuyu kena nganda mukuyu mama veni kuna sala na kati ya mansweki yake dia vya mansweki ya mekum non ya vis-à-vis quoi donc beneza sama ngemugenu wa café non parce que on ngeke vumka na suksuka fonge kote na nzila Thomas Bilouna qui kum na Kisalu parce que bon na autoroute à un certain moment il y a que trafic donc il faut que vanda toujours à temps on a Kisalu bet ki sala yai bet ki connecté na boile nyo suna ba pays étranger donc il faut qu'on ait parce que na inzo ngelen sal kon ba communication mais babi makake vanda babi ma secret ngala comprendre ngelen salve ya na utiliser internet ngé ya inzo faut y avoir la luta na ba serveur ya Kisalu inke beaucoup plus protégé ben metal donc donc ngeke vumu na suka na ba 4h du matin ba 4h30 ke vumuka mais comme que couche tard ben me comprendre donc muke couche tard na sala ba recherche na mamba bet ba kon ben metal donc ngigilarga pongia moi 2h 3h réveil me sonner ngwingwi vraiment ni kunaga bana pasi donc nyema vumu kwa ngene na yobla ngebak ma café en banque douter bak ma douter en bang ngeme kot na katia tuma bi ngeme diat nzin ma kumna kisa bon là faut que baka café maintenant ku futu parce que ngeme zove le ngi la lave pipa donc café ya que pesi ya que remonter ngi mo ndambu pour ngi bi kulal pongi pongi kumbia mon mosi ngi ko konyeve Thomas Binyanga na ben me comprendre donc c'est ça donc mambe grand quartier ya kinginda kuna ya makuma nginda mambe grand quartier me basis pa mis konzo kore wawa elle me pèse pas bangutu elle me tsuni bankume bana mukanda clair ban mo kitubia elle me baga penser ka kni baou len tub nge betki kangenzila nge ke texale ve mumbungu nge betki pèse avec nge ke so deve louver na kutegisi ba madi yange ba malali yange nge ke za deve louver ya kutegisi ba mankondi ba taro yange baga penser ka kni baou mais gros quartier me tout le bas ya vis-à-vis me tout le bas que en combien beno mon metsoni qui aussi na mukanda ya no kitangia ya metumisa muti yani kuna zona mamba baishi anzenza ya no kitanga bankumbia ba metu beno benisi beno na kati donc yai parce que tuba na biblia ya vraie biblia pas biblia lovunia mutke fwa na jonga yan peke fwa na jonga mutke bulnge mbata ya kelve onge kon pesiandi ditame kaka nge penge kon yoki ande na ditama ya me comprendre donc na position ya bet na ba moshi que vraiment mi blague ve batata mama muke talaba nge kuzo na meto ben bi kwan yinge kuzo bi kwan bet ken na tena mfululu mamba ko sakan que va van ben me comprendre donc grand quartier anke anga kuba banchi yani peke kuba me peuple yani kana manyi men si mentala avant ma mère banda bat ming ve venir supporter na bolen mais là ba me kuiza makedika ba commencer à comprendre mais ba moi c'est pas une que banan na bolen ya Pompidou kuna na bolen ba ni que banan na bolen panga beto kiteka ke vanda banyos ke vanda kuna elle me comprendre ba me comprendre que ma bien vanda lovuna ba me tout que Mutindu babanche moi qui bobe ke wana côté bakana uyikaka ba mangangi ya compliqué na katia na balupangi na kota balupangi beto et ba metu belve beto alors que bet ke ba camarade betnyos ke na kimvuku mosi mais wa mutindi ai bakana yirika ba mama bana manzweki donc ba mangangi ba ni yidika zola salimbi na batnyos tu na banchil ke bana manima lupangi ya petit à quartier ben qui va moi le pan qui a coiné donc bagnos qui comprend que to ba banche e ka bancha cop bazuka kusalimbi donc baby ça ben me comprendre donc ben tout que va le pan à côté à gros quartier ben qui comprend que ya que mambe mumbungu
il y a vieux qui bobe ya qui na kota lupanga betie ben metal domaine penser que et bah moi ce qu'on m'a bien ya mbungu mais comment bien compliqué mbungu mais compliqué mais me comprendre que banchi ya quelque chose kwa na zulia bao mais on peut bien me comprendre donc m'a bien ngofini mutindi na et moi je veux qu'on tout bien kati ba kuizenga mun babi memu le problème ngoko ni markina donc mutindi metulu nkumbi ya kibobe na mukanda kwamba kana sosa kwa ngufu yani peke na sosa kufu kibobe bao je comprendre donc mamie yakidia mambe kusakana mbe mais non moi petit à Pompidou ba c'est qui comprendre que kibobe kana vuna beto yakene ba bibobe ya luango nyingi na vuna bantu enye betia ba Congo ba bibobe ya luango ina banyoske ba musi nsumba bancha kabinda ba Congo ya kabinda bakele bancha ishi ya nzenza kuzayiba bimvonga beto kuzatula betu nakati ya mpasi mental ball ya baina betu tuba pono monyomina bain tuke salamu mbungu kuna banyos ka banchesha nzeza betela mbe marke banyoso bain ke sal politique bain ke sal mbungu bain ke tegiswa ba gratanya bain ke tegiswa ba boule de mios ba patachou banyoso banchesha nzenza ben metal timia impi abak masuki vunye beno oh non bancha Gabon on est sous format Turin mais et mon gars ba congrès na kabula mingi na flisa munyao ba inyo so flisa munyao me fingba mais ben kwa kufa kune mu kidi avena gacha mambe benina mambe mulke mambe ba Congo na boile abeti mona betu concentrer no betu le mayindi abeti na boile abeti mona abeti mesala donc bat nsambo ya Gabon ku kufa matura na boile matura ben mekana talaki ya normal yinwa kuvuna baka na sosa mindono do pinta betula ba Gabonais do pinta betula yao gare mo kumanet kina maladie ali bongo betula yanke ndiki na kumanga na usalis beto baba ki katunge na kimfumu na ko kubingu na kutul petina mwani bongo ina baka na sosa lompi do ba calculer bakele petine va na Gabon mwani muyombe va na ben kuna après ba cuisine ba ronde ba ko no merde ba bancha Angola bita bakani ina elle me comprend elle veut que tout là ba Gabonais kana utala ka tete net blague elle metal non pas comme ça ko vunu ba mambo maturin bet simbi andi bet que zenya nintu y a rien à faire moi ne yandi bet simbi bet que zenya nintu y a rien à faire bet que vena kuna tergiverser mambe bet que mambe clair mambe polele ya bet que tout va bet ya direct baba kuna salaim bina bancha betu bene kuna una acclamer bene kuna fisa mama mature bene tela mwe kipedia mama mature bet na mambia bet mos ba Congo bet ke consulter na mama ba Congo donc baba nsa mo de ku fa mature na bola mature bene na comprendre que stratégie aba na mu chinois ba kula ba ping donc tout le monde petit na mandef petit na mandef net ka mandef en combo bene comprendre bet me ku jala binunu c'est normal parce que bet bon moi mandef mais na lumingi ni na kuiza bet que sacrifier mandefi ai sam bet na kwa yidik diambo maton ming papa Sylvain Senda maton ming amutala bizizi nge sala ina inge zonza que ba intu ba pesa ba mpaku na boile mputu na leba kuna zonza mami akolela parfait ngemenwa na ngola nge musinge mafut bambongo vraiment papa Senda maton ming ya na bambongo yange musi ngeme sala na kunwanil ba Congo mais baki ve reconnaissant de métal baki ku kangamka na mambe mature ngeme metal ni parfois que pesa bantu moi nkele mais une que décourager ba banche mais en tout cas matona ki sange mesala ngeme nwanil bawo il baki ko foot vedia ba 100 et quelques euros na ba mpaku maton minga ça c'est maître Sylvain Senda pange beto avocat ya kukuba ya ngolo ke wana na boile ya Pompidou donc ben ba Congo ben kuna sosa fe ba baingi kuna nwani na ben mambe luyali ya kusambusa na nganda ben talba avocat beke kuna ba met Senda kuna ben kuna pesa ba maboko yinke fasumuti ndo kubumba mbongo na kati ya communauté awa muke kuna sumbave madia na ba mindele depuis muke na boile muke sumba jamais madia na mindele muke kuna sumbaka na mandombe yavan ba bancha Nigeria bancha Cameroun même bampangi ya beto ya ba Congo inga na boile ba yombe ni na baka mongo na suma madia. Vous me comprenez?
ni façon il faut que bumba mbong na kati ya communauté na ntango na babandi ya Mathurin kuzabit mukane enzo wa munu kona bagesi avocat ya mundombe mais mute kukuba gari vous me comprendre donc il ni mutini donc il va na moi parenthèse en tout cas merci maton mingi papa Senda mambi ya grand ya quartier na petit quartier bitu na tubaika na mun kutuba sam na ku samba bantir ku kangve ki nzonzo ya munyai parce que au ba commencer ça ba menace même na bantia ba kana kanga ba bat ba chaîne ba ya YouTube ba Facebook ba commencer kwenda salba bat mindondo na kutuba no komo ben kana kusala imbi ba bat metu ba o bele men kuna ku fo ba bat na ba bola ba ndibu kuna nan zona ke ben ba bantia imbi donc mambi ngo ya kimpoanze ke diave ya kimpoanze ya nzonzolo c'est compliqué mais grand quartier même basi makumu ya mpeme tu na kanaya ya metu ben ba no wayala na mbatkulwa ni banchi ya kinzonzolo ya bwali ya kote mokele metu bia donc grand quartier mais sal mokandi ya gaya ya metu di nkumbi ya mfumi ya bawa ya kibobi ya bawa ya metu dika ya metu di nkumbi ya metu di nkumbi ya mwani ya metu di nkumbi ya bambulubuli ya banyos ya metu beti si betu bwili mena kote ya nkuba watoto wa mama makuma kupezi mbwa kumanga donc yavona kama nzonzolo ya nsolo en tout cas ben l'enlever ba mambina Mathurin pile on n'a rien à foutre c'est bagabona zo kufouane bagabona kufouane mais yan ki kanga kusosa mindono mais il y a problème là-bas on a république ba le Congo hein betu kenda kacha mambe ba Congo betu concentré kuna betu tubaka betu tout musique betu ba Congo mvulia betu kina ngona sosani minduki donc lo mingi nge kuzaine moko na ojungla confirmation salama ben ke tadi ave muna mandefu muke sacrifier mandefu yayi samna mambe kina kuyidika parce que kini kibaga yidika ka faut que sacrifier moi kima mais muke sacrifier mandefu ya mun na nkumbia ba Congo nyos tuba yao leba mambe ya bingundu kevanda mun moske vana terrain na kumine bas opérations net vrai général quoi yake wali basoyi mun moske vana terrain yake vo mambo mo big man chaka non mukina ku blender moral mun moske vana terrain na ku solo bilanga betke sol bilangine bien peut-être sol bilang bien ata mpuku ke basika na kacha lupangina lebet ki kangiao ata mpuku moske basika yavan mpuku ya kento mpuku ya mwan ata moske basika ata ki siala la ke basika mais nous on va t'attendre maman c'est-à-dire que ya que va net mukuyu me descendre na ku nettoyer mais me comprendre. Ah oui, Namantoile Biboulina. Belen va enlever au nom, peut-être que Belen salve beau. Bah, qu'est-ce que c'est? Hein? Ou peut-être que il y a que Mambo, il y a que diète pas bim tout. Mais me comprendre, il me tire tout bas là-bas, ben baskina bantot, ben baskina bantot, il y avait pas qu'on a couave. In tungol kana kotila ba ba kana kutatama na muyibi kufu abeto ba me laksa que bani ba mbulubula ko kuba ba me commande que mais bah tête ma maman mambie ça va que tu vas lege kumambia mame kuma mun moske wana katatera ba tata mama bengena wa mamu mun mosi il mengo wa pongi ki wana katatera na ku sol bilanga ben mo wana muke sol bilanga bien pongi ke veli suba in fila ba kiadi in leba mimpepi na nguka kama tuba mi bokin mabika mi tu na mabika non descendre mimpepi na yin ke erreur ya nene bantin faut que pèse pas vraie correction elle me comprendre et yin ke batos kana vingla ba Congo nyos kana vingla bet que rétablir ordre ba Congo yin ke banto tia beto et que banto tia bao elle me comprendre bet que nettoyer tête na kacha bet mos ba Congo ba yin tuke sala na sasu atamut ke basikuna atamuntu ben voya bien atamuntu ben ba jeune hein bizo bien quand la nama bien monge atamut ke basikuna ben mo mun muske wana terrain
il que va me sakanve et moun moske van kuna les bêtes que manis qu'on nettoyer et bêtes que boucler ba bancha kaka ba ke yal ba bizingo ba mapango donc fédération que telam kuna ba bizunge yala nettoyage même manisa bêtes que manis nettoyage tina zulu ben metal ba sogura ka teme tubno elle me tubko na lupange na côté na fan bingis ba banchina ba bancha ini baska na nzila ya tati na salamu zinga nene ya zole ya inza ya mvimba kuna sina zulu ya maza bake kuna ba moshi na bancha babake babanchi bake babanti donc faut qu'on nettoyer bemewa bon batata mama nzam salisa mais luminge kwiza muke sacrifice mande fiamon na nkumbi ba Kongo na nkumbi banko kabeto na nkumbi tata nzambi ebet ke talwa so mamke kwile kwendila matono ngula moto big nzam salisa kaka na lumge kwiza ebet ke solo bien mambi ya gros quartier na petit à quartier mais muke ce côté de Nenzo parce que moi ba renouveau à Kakele après qui salut le métal hein ah bet ke kuza salaka ngeme vumuk na 5h du matin ngeke na kota benita sonzi nyos kempembe mama le kizibanya benita sonzi nyos kempembe na mambia le métal non hein o le ben qu'on a vu la mbongi ya bantia pa mbongi ya sasu le métal va so insi kempembe hein le métal insi nyos kempembe le métal so banjil que là banjil qu'on a glissé hein vrai qu'on glissé insi nyos le métal non hein ni marqué ni marqué ben métal ben on a vu la mbongi ya babandu on a salam mbongi ya ben mosi ya ke pesa indépendance et puis ya ke pesa ngolo ya kunwanis mikuyu mukuyu ke na nganda mukuyu ke na talaji ya bensoni ben me comprendre mukuyu ke na nganda mukuyu ke na kutalaji ya bensoni mukuyu commencer ça ba mam nyoska na nganda ni faso ben ngona kutala kuna maturin nga kusala ba bintu kana nganda bombo kelve nsoni ke diave milenge ke bul mukuyu ke saluki ni ke talki adi ben talman bien salaka colonel Luemba en katuna mukandi ya nzutu man bien sala serve bababisa hein bababisa ana wana colonel aussi ou commando na luangu kun metala wa bien sala sibet simu kuyi ni façon ke sala na malembe faut un talent mpasi vous me comprenez allez quand vous lumge kuiza abu pia